mu kibaya kigari giherereye mu burasirazuba bwa Afurika ahagana mu ihembe ryayo mu birometero kare 580 na 367 by'ubuso, bikaba ari igihugu cya 48 kinini ku isi, kikaba gituwe n'abasaga miliyoni 56, bikakigira igihugu cya 29 gituwe cyane ku isi. Igihugu cya Kenya kikaba cyarabonye ubwigenge tariki 12 Ukuboza 1963, kikaba cyarabonye ubwigenge kibukuye ku gihugu cy'Ubwongereza. Kenya nk'igihugu bwacyo ikaba ari igihugu gikura cyane, dore ko mu muryango byibura habarirwa abana basaga 3.29 kuri buri muryango, ndetse igihugu cya Kenya ubwacyo mu bana igihumbi bavuka 28 bashobora gupfa babyarwa. Kenya akaba ari igihugu gituwe n'amoko asaga 13 y'abantu batandukanye baturuka imihanda yose y'isi, ariko cyane cyane abo bita ababantu people ndetse n'abarabu baturutse mu migabane ya Aziya mu gihe cy'imyaka ya kera ubwo bazaga gukorera ubucuruzi muri biriya bice Kenya iherereyemo ubu ngubu. Kenya ni igihugu gifite politike yubatse mu buryo butandukanye, ariko ikaba yaragiye igira impinduka mu bihe bitandukanye, cyane cyane nyuma y'ubwigenge bwa Kenya ubwayo. Kenya mu buyobozi bwayo yagiye igira abagabo bakomeye cyane bagiye bamenyekana ku mazina akomeye, cyane cyane mu bihe by'amatora ndetse no mu bihe bitandukanye byo guhindura ndetse n'amareforma atandukanye y'ubuyobozi uko bugenda aho ngaho muri Kenya. Tariki 8 z'ukwezi kwa munani mwaka w'2022 nibwo haburaga umunsi umwe kugira ngo amatora atangire. Amatora yarakomatanyije aho ngaho muri Kenya, akomatanyirije mu matora ya perezida, amatora y'abadepite ndetse na senateri, ndetse n'amatora y'abayobozi b'inzego z'ibanze aho ngaho muri Kenya. Buri iyo tariki rero nibwo haje gufatwa abantu basaga 7 bakora muri komisiyo yigenga y'amatora, ubwo bari bari mu nama na bumwe mu bayobozi bari bari kwiyamamariza imyanya itandukanye yo kuyobora muri icyo gihugu. Bahise batabwa muri yombi kugira ngo haze gukorwa ikisa nko kwirinda amakimbirane cyangwa se kubogama mu matora yarateganyijwe kuri iyi tariki 9 z'ukwezi kwa munani 2022. Rero tariki 9 z'ukwezi kwa munani nk'uko bisanzwe abaturage bazindukiye mu matora kare cyane nk'uko byari biteganyijwe, ariko hari abari bahageze mbere, dore yuko amasaha yarateganyijwe yo gutangira amatora, igihe ibiro by'amatora byari bufungurwe saa 12 z'igitondo, ntibyabujije ko bamwe mu baturage bahagera mu masaha ya 9 z'ijoro ndetse na saa 10 z'igicuku. Rero Kenya y'ubwayo benshi ku isi bari bateze aya matora amaso, bari bayahanze amaso ngo bamenye uko aya matora ari bugende, dore yuko mu matora yigeze kuba mu mwaka w'2007 nibwo haje kugaragara ibintu bitabaye byiza cyane, dore ko bayise crise Kenya, aho haje kugaragara ku bwicanyi bwaje gutwara abantu hagati ya 800 ndetse n'1500, abandi bantu basaga 180 kugera ku 600 bakurwa mu byabo. Aya makimbirane rero ubwo yazaga kugaragara yaje kuboneka igihe habaga amatora muri mwaka 2007 uko twabivugaga, akaba amatora bikaza gutangazwa yuko hatsinze Mwai Kibaki, ariko uwo batavugaga rumwe Raila Odinga akabihakana ati yibwe mu matora. Nibwo yaje guhamagarira abaturage benshi ngo baze bakore imyigaragambyo. Umuyobozi wa komisiyo y'amatora ubwe yaje kuvuga yuko byageze ku munsi wa nyuma atazi uwatsinze amatora kugeza igihe bije gutangarizwa. Aya myigaragambyo rero yatangiranye no kwica bamwe mu bagore basaga 50 ndetse n'abana batoya bafite hafi mu gihe cy'ukwezi gusa cy'amavuko, abagore basaga 50 bo mu bwoko bw'abakikuyu, nk'uko twabwiye ko muri Kenya haboneka amoko asaga 13. Rero iyi myigaragambyo cyangwa se iyi midugararo ubwo yatangiraga muri Kenya yatangiye tariki 27 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2007, hapfamo abantu benshi ndetse havamo n'imitungo myinshi irangizwa, biza kugera mu mwaka wa 2008 tariki 28 z'ukwezi kwa 2 ubwo imidugararo yaje kuba igihe kingana n'amezi 2 ndetse n'umunsi umwe. Bimwe mu byavuye muri iyo midugararo, leta yanzuye yuko habaho icyo bita
coalition government. Ubuyobozi bwa coalition government ni ukuvuga ngo nta shyaka riba riri hejuru y'andi mashyaka menshi, ahubwo ni amashyaka y'ubwayo yihuza agakora ibyo bita coalition, akihuriza mu ngaga zitandukanye, akaba arizo zikoreshwa mu gihe cyo gukora ubuyobozi butandukanye. Nicyo ngicyo cyavuye muri iyo myigaragambyo cyangwa se iyo midugararo. Iyo midugararo rero isi yose muri rusange yayigiriye ikibazo, ibaza uburyo byazagenda haramutse habayeho andi matora. Nyuma yaho haje kuba andi matora abiri atandukanye, aho haje kuvamo ubuyobozi butandukanye, aho bwari buhagarariwe na Perezida Uhuru Kenyatta, akaba ari umwana wa Jomo Kenyatta. Uyu nguyu akaba ari perezida wa mbere wayoboye igihugu cya Kenya ubwo cyamaraga kugira ubwigenge, akaba ari n'impirimbanyi y'ubwigenge bwa Kenya. Rero Uhuru Kenyatta yararangije manda ze ebyiri nk'uko yari yarazitorewe, hanyuma haza gukurikiraho gukora amatora. Ubu ngubu abantu bahatanye mu matora ni abagabo 4, ariko cyane cyane abari imbere barusha abandi n'uwo bita Raila Odinga. We wigeze guhatana na Mwai Kibaki mu mwaka wa 2007 bikarangira atsinzwe. Mwai Kibaki akaba ari we wegukana amatora, nubwo bitaje kuvugwaho rumwe, byaje guteza iyo midugararo nk'uko twabibasobanuriye. Raila Odinga ubu ngubu niwe uri guhatana n'uwo bita William Ruto. Ubu ngubu niwe vice perezida wa Uhuru Kenyatta. Nubwo ari vice perezida wa Uhuru Kenyatta, ariko ntago Uhuru Kenyatta avuga rumwe na William Ruto. Uhuru Kenyatta we ari ku ruhande rwa Raila Odinga. Benshi baza kuvuga yuko abangaba bo ubwabo Uhuru Kenyatta ndetse na Raila Odinga bihuje nk'abana, twavuga yuko ari abana bo mu bakire, dore yuko Raila Odinga we akomoka ku mugabo bita Oginga Odinga nawe ni impirimbanyi ikomeye cyane y'ubwigenge bwa Kenya, dore yuko ni nawe vice perezida wa mbere wa Kenya. Yari ari kumwe rero na Jomo Kenyatta ubwo bashakiraga ubwigenge igihugu cyabo. Rero ubwo baje kwihuza nk'abantu basobanutse baziranye, dore yuko na Raila Odinga yagiye agira imyanya itandukanye mu buyobozi bwa Kenya. Yabaye minisitiri w'ingufu, aba minisitiri w'ibikorwa bya leta, bagira imyanya itandukanye muri leta. Naho William Ruto we bavuga yuko nta muntu akomokaho w'umunyapolitiki, ahubwo ni umuntu wishakishirije ahantu ageze ubu ngubu. Yahageze kubw'uko yagiye yishakishiriza akahagera twabyita ku mbaraga ze, nta muryango ukomeye wamusunitse. Ubu rero William Ruto, hari sondage cyangwa se ubushakashatsi bwakozwe mbere yuko amatora akorwa, bwari bwagaragaje yuko Raila Odinga ari uri kuza imbere, akaba ari kuza imbere cyane ya William Ruto, ariko bitari cyane, dore yuko harimo ikinyuranyo kitarenze amanota 2%. Nyuma yaho hakaza uwo bita Wakakoja. Uyu nguyu ni umugabo ufite politike ashaka kuzazana muri Kenya, aramutse atowe, avuga yuko ibintu byose byo kwitwara kizungu batabishaka, ahubwo ashaka yuko abanyakenya bakoresha imitwe yabo, bakaba bakoresha n'ibintu bivugwa yuko bitemewe mu kwiteza imbere. Aho avuga yuko hashobora gukoreshwa mu kugura, nko mu gucuruza urumogi rukemerwa muri Kenya, rukajya rucuruzwa ku mugaragaro, ndetse akanemeza yuko bazajya banafata inzoka bagacuruza ubumara bwazo, dore ko yuko ngo buhenda cyane ku isoko mpuzamahanga. Rero sondage yari yakorewe ku bantu basaga 2,000, bikaba byari biri kwerekana yuko Raila Odinga yari ari kuza imbere. Hanyuma rero nyuma yaho nibwo hari hategerejwe yuko amatora atangira. Rero kuri tariki 9 z'ukwezi kwa munani nibwo abaturage babyukiye mu matora. Ku bw'amahire, ubu ngubu biracyagaragara ko hari umwuka mwiza muri Kenya. Ubu ngubu nta kibazo kigihari, abantu nyine bari gutora, ariko nka polisi y'ubwayo yari yatangaje yuko umuntu azajya atora akahita ataha byihuse. Ni ugutora uhita utaha, nta bintu byo kuguma umwanya munini ku byumba by'amatora. Abantu basaga miliyoni 22 nibo bantu bari bujuje ibisabwa, ubwo ni ukuvuga ngo bari bujuje imyaka 18 ndetse no kuba bafite ubwenegihugu bwa Kenya bwo kuba bemerera gutora. Miliyoni 22 nizo rero zatoye. Ubu bikaba hategerejwe gutangazwa amanota
y'uwatsinze, bikamenyekana uwatsinze burundu abantu bose bakamumenya. Ariko kubwo ngubu amabarura y'ibanze ari kugaragaza ko koko Raila Odinga ariwe uri imbere n'amajwi asaga 51, aho kurikirwa na William Ruto afite amajwi asaga 49. Rero byagenda gute Raila Odinga aramutse atowe? Raila Odinga aramutse atowe, ubwo ngubwo hakurikiza itegeko nshinga rivuga, ubwo yarahira, hanyuma umukurikirana we bikamenyekana uko biri buze kugenda, dore yuko hari n'andi matora maremare ariho, dore ko bakomatanyije nk'uko twabivuze. Hariho amatora y'abadepite ndetse n'abasenateri, akabaho amatora y'abayobozi b'inzego z'ibanze, ubwo ni ukuvuga kuva ku mwanya wa guverineri w'intara z'aho ngaho muri Kenya. Rero kubwa impamvu aya matora yaratumye abantu benshi bakanguka, nuko hakunze kugaragara icyitwa nk'imvururu aho ngaho muri Kenya, kubera nyine abantu benshi baba barwanira ubutegetsi. Rero byagaragaraga yuko ubwo manda ebyiri zari zirangiye za Uhuru Kenyatta, ubwo ngubwo kuba hahinduka umuperezida hakazaho perezida mushyashya ni ibintu byo kwitondera cyane. Amahanga yose yari abihanze amaso, aho nk'intumwa za East Africa Community zari zoherejwe nk'indorerezi kugira ngo zirebe imigendekere y'amatora aho ngaho muri Kenya. Icyo twabwira ni uko inzego zishinzwe amatora, ubwo ni komisiyo y'amatora, iyo aba ari urwego rw'urwarwo rwigenga rudafite aho rubogamiye na hatoya, rudafite ndetse n'aho ruhuriye na leta aho ngaho muri Kenya. Reka dutegereze turebe ubwo perezida azatangazwa uwatsinze, hanyuma tukamenya n'igihe azarahirira, tukareba niba nyuma yaho amahoro azakomeza agahinda. Gusa icyo tubifuriza natwe nuko amahoro yahinda aho ngaho muri Kenya, dore ko ari igihugu gifatiye runini East Africa nkatwe u Rwanda duherereyemo. Murakoze, turakomeza tubakurikiranire amwe mu makuru ari gutrendinga hano ku mugabane wacu wa